langsu jutang aklamalong inkoidaner kep angdeng havar Karbi sunim surongaje mesen pen katalon. Ingdeng inkoidaner kep havar Karbi sunim surong aje hamren alongta alila champen talondun. Ingdeng inkoidaner kep havar Karbi sunim surong aje japra langsu jutang aklamalong katalon. Kardam katniu sa birta thanbang nili junali timungpi non birta ang tonpen arjuik tha. Difumanja cases John pen padir pi ponsi preni phaing koira pho arni tibu taralang su jutang aklamalong inkoira ner kep angdeng havar Karbi sunim surongaje pedepon. Difumanja cases John atumpen inkoira ner kep angdeng havar Karbi sunim surongaje ki pedepon along kadu kabe krikithom cases unit atum chetongdun. Ada porpai keba porpen pinso la pen sorlo ki kat kachipateta padupon. Alhiaman pen Karbing long Autonomous Council M Protonteron la pen M Pradip Dipusa atum chetong dunji pusi difumanja cases John achunbang Maheswar killing pen pachinidun. Aning kanwang ason si pining lethota ingdeng koidaner kep havar Karbi sunim surong aje hamren alongta hamren habe dengja sport complex along si pedopon pusi pherangke hundur kropen birtanang pele. Det arlo avura tomon ki clip kli det langa jok sorkar pen ki pithik arona teng ki kroi pen si pining aningkan ke bang sorong aje talon ponlo. Preni phaing koira ki thom arni anikang sampen pangcheng sikkadoka veteran crazy an kachipatya chatayalong chitong dunsi aningkan wangason katalon padupon. Ada porpai sirke porpen cases hamren zonal committee Maipur Sar Mohan Singh terangpen ajoksi song alama pangjarpon. La Sophie Sarkam Singh ing ti cases tiripi amai pen japonsi kachiki moang deng pichun pon. Ada porpai kep aporpen Karbing long Autonomous Council Border Board Chairman Sir Richard Sonhansi pen ajoksi kachipatya jaimek kangpu padupon. RV kijangadak avepin pusita me jutang kachinghon aradatum hempen par si ronga je ahonga chatayalong kaching prom thekdun long. Cases mana Karbi jutang amai lasu Central Committee pengapatika teng deng corner cap Karbi su junel lasu festival abang ni tum hamran longta patumi penceng ponlo pinian dat ka ma chitong nei unit bang pan chitong une pusita kata dube krisi an unit chitong lo tenoma ke botor bokan ka isi ka henu pen jok mosi mune tum ke do dam ka do be lasu siksa to lo tala ke puthega delo seta kacupati aso namu ana bang ke ni tum rakaban pithika teng tum chupati pon long lo la pen non ke pininga ning kan ke nang tum duwe chini corona virus aso kisu pen ka duwe pen si kapang room la pen ke do la pen ke damanta aso su ka siksa do posi mune tum aso ke bang pen ke do abang ta so kesang hik do koklo asi janon isi churu lo je junel committee tum pen lang tum mane chupitu pon pen uni de tum long dam bang pen ka duwe do an ka jitong nang ji puji tong e poeta itung celon chit asang deng bang dak hamren junel committee pada hawara mayat arong je bang ta itung talon pon pada pon long lo pancolo. Aningkan wa son thot si pining suri hini reng koya ningkanta nihang don suri hawar amaya tumpen japra langso jutang aklamalong ingdeng koya ner kep hawar Karbi sunim surongaje mesen pen katalondun. Ada porpai sirkep apor malompen nihang don suri hawar amai Maipur Romesh Singh narpen japonsi cases alama pangjarponlo alang lilong kangbura ingti lapen Maheswar togbiatum chirap chitodun. Ada porpai kep aporpen BDC chairman Riso Singh narpen jalin ponsi kalitanga tumaphan kachkimu padupon. Hawar Karbi sunim surongaje katalonalong alhiaman pen MLA Dr. Numar Momin
Karbi long Autonomous Council am jagat singing ti cases tiripia mai klembang po atum joy sing topi sarat be pencheng lok kithe kiting atum chitong dun si maya long RDP dun ni thare puang rong penang sami metang rong da pirbi along non malom so porphan birta moin ton peksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Dihinamo bibutot birta along wang tulo. Poloni cases Zonal Committee atumpen patirpi ponsi Center Dengkimo pamalong pre-nifying koira pre-arni Arnisia Parman Havar Risonimso rong aje mesen pen kipechun pon abirta pherange rastom tok bipen birta nang pale. Jaimek ateng pen ada porphai ner cap apor pen Poloni Havar amai maipu pronason rong phar pensi jutang alama pangjar pon. La solong Poloni constituency MSC Dorsing Ronghang lapen alang richor sangpi Sabina Teron pita chitong dun. Ang parta ong dung jutang kachinghon abang pubang pilapen tiripia me tumta chitong dun. Adabapor KFS Dokmoka Regional Committee chunbang baburong pipen kachipate ahongjai ingpuponsi mesen pen pechunpon. Dongkamukam Karbi jutang Hawara tumpen patirpi ponsi pining suri hinireng koya ningkana Farman Tumpreng Higher Secondary School aklamalong ingdeng koya nerkep Hawar Karbi sunimso rongaje mesen pen katalondun. Tumpreng Higher Secondary School aklam along ingdeng koya nerkep Hawar Karbi sunimso rongaje kipiman pon along bathali ke ap keng dongdang kikat hambi kapathu Thengang horpen kikat helong kaparting lapen lun sampu lun chithak lapen bong oya lun pencheng lok ason kachipate pedopon West Karbi long along ri aduya hoi tumpreng along an Hawar risonimso rong aje kipedopon along sitami methanga jutang jubat lun tomo lapen purkimo alam kachini nang jimate kithek nang ji pura lapuan arve kijang ang bong sitami thangnat kasiksak abipin pen indeng koiraner kep Hawar Karbi risonimso rong aje angdeng pechun nang koklo pusi tok kamukam cases zone maipu mongor be hin pen pachini pon Pini Karbi prime time ang kila pons kang ton pigla do me thakmi kurwang tu